Karbi Anglong lapen ke di Mahasau Arat Akar I Hemprek mate Article 244A Implementation Chiaphan KADHASDCOM lapen KarbiRiso Adorbar atum Delhi Rongsopi an Palidamsi Pimpuralo ke Pajerda. Karbi Anglong lapen di Mahasau Arat Akar I Hemprek mate Article 244A Prapjin pen pa implement Chiaphan KACCM Dr. Tuliram Ronghang di Mahasau CM Tebolar Gorlosa MP Amar Singh Kiso lapen MLA Bangpli atum Chedon Sarpen Redact Signature and Ponsi KADHASDCOM lapen KRA atum Home Minister Amit Shah Prime Minister Narendra Modi lapen State Home Minister Nityananda Rai Union Cabinet Minister Nitin Gadkari Sarbananda Sonowal, Union Minister of Parliamentary Affairs Kiran Rijiju, Minister of State of External Affairs of India, Pavitra Margarita aphan Kachitongdamji aphan Delhi Rongsopi an Paletanglo. KADHASDCOM Pachethang Chunbang Sukur Singh Terang Pen Nilitum aphan Birta nang Pale Ating Pulote. Non-Amare State Home Minister Nityananda Rai, Union Cabinet Minister Sarbananda Sonowal, Union Minister of Parliamentary Affairs Kiran Rijiju, Minister of State for External Affairs of India, Pavitra Margarita aphan Pimpuralo Pajirlong lo lapen Hemprek ke hangalong nang Chirap Chitodun po pusi ning nang Pathidun pusi Nilitum aphan Birta nang Pali. Lason si Karbi Anglong di Mahasau Autonomous State Demand Committee KADHASDCOM amai pu Ajit Timong Kong Chunbang Singh Timong Pachethang Chunbang Sukur Singh Terang KarbiRiso Adorbar KRA amai pu Bimon Kro Karbi Adorbar amai pu Mondo Singh Be atom Delhi Rongsopi an Palesi Pimpuralo mate strong memorandum sitami Pajirdam. Lapen Prapjin pen Home Minister Amit Shah lapen ke Prime Minister Narendra Modi aphan sitame Kachitongdamji aphan appointment long tanglo lasi penap angbong Pimpuralo mate strong memorandum sitame Pajirdam popusi KADHASDCOM Pachethang Chunbang Sukur Singh Terang Nilitum aphan Birta nang Pali. Dipupen Bimol Singh Teron report Karbi Live.